Ima žena koje ti se nasmije u lice dok ti drži vrata zatvorena. Ne one vrate od prodavnice, ne one od kafića. Nego vrata kuće u kojoj živiš. Kuće u kojoj spava tvoje dete. Kuće u kojoj si godinama ostavljala svoju dušu na pragu i ulazila na prstima kao da si gost u sopstvenom životu. I ta žena koja ti drži ta vrata, nije neka nepoznata fukara sa ulice. To je žena koja te zove snajom. Koja na sahranama i svadbama priča svima kako je njena kuća puna ljubavi. Koja slaže kifle na tanjir kada dođe komšiluk. A tebi je jedne noći ostavila da stojiš napolju. Na hladnoći. Ispred zatvorenih vrata. Sa tastaturom od telefona koja se ne javlja i sa onim osjećajem koji ne možeš opisati rečima, ali koji svaka balkanska snaja zna. Onaj osjećaj kada shvatiš da ni posle svega. Ni posle godina. Ni posle dece. Nisi njihova. Danas pričam o Vesni. I pre nego što nastaviš da slušaš, moram ti reći da ova priča ima kraj koji nisam očekivala ni ja kada mi je Vesna počela pričati. Kraj koji će ti možda promeniti način na koji gledaš na sve krve, na snaje, na balkansku kuću i na ono što se zove pravda. Ali taj kraj dolazi postepeno. I ne možeš ga razumeti ako ne čuješ sve od početka. Zato ostani. Vesna je odrasla u Leskovcu. U onoj vrsti porodice gdje se zna ko je ko i šta je šta. Otac radio u fabrici. Majka kući i na njivi. 3 dece. Vesna srednja. Ona klasična balkanska kćerka koja nije ni najstarija da nosi svu odgovornost ni najmlađa da bude mažena. Ona koja je uvijek bila tu. Pouzdana. Tiha. Vrijedna. Lepa je bila Vesna. Ne ona bučna lepota koja ulazi u sobu i traži pažnju. Nego ona tiha lepota. Tamne oči. Jako podbradak. Ona vrsta lepote koja stari dobro i koju muškarci primete sa zakašnjenjem, ali kada primete, onda dugo gledaju. Upoznala je Miodraga sa 22 godine. Na svadbi drugariće. Onako kako se upoznaje na Balkanu. 100 stolova. Glasna muzika. Neko te odvuče za ruku i kaže: hej, upoznaj nekoga. Miodrag je bio iz Vranja. Viši. Radno mesto u državnoj firmi. Majka udovica od kada je Miodrag imao 15 godina. Otac mu umro od srca. Onako iznenada, kao što srca na Balkanu umiru. Bez najave. Bez prilike da se sredi ono što nije sređeno. I Miodrag je odrastao kao jedino dete sa majkom Radmilom koja je posle muževe smrti postala sve. To je važno. Zapamti tu reč. Sve. Jer Radmila nije bila loša žena na onaj očigledan način. Nije bila ona klasična zla svekrva iz viceva. Nije psovala. Nije vikala. Nije pravila scene. Radmila je bila ona druga vrsta. Gora vrsta. Ona tiha, metodična, strpljiva vrsta žene koja ima plan i koja ga sprovodi godinama, polako, kao voda koja pravi kanal kroz kamen. Ne silom. Strpljenjem. I njen plan bio je jednostavan. Miodrag je njen. Bio je njen pre Vesne. Biće njen posle Vesne. Vesna je prolazna. Svekrva je večna. Vesna to naravno nije znala kada se udavala. Imala je 24 godine. Bila je zaljubljena. Miodrag joj se činio kao solidan čovjek, pristojan, sa oba noge na zemlji. Nisu imali burnu romansu. Nisu imali one filmske scene. Imali su ono što se na Balkanu ceni više od filmskih scena. Imali su dogovor. Razumevanje. Pristojnost. Udali su se u maju. Prošla je lepa svadba. Vesna se uselila u Miodrovu kuću u Vranju. Kuću koja je bila njegova, ali u kojoj je živela i Radmila. Jer Radmila nikada nije ni razmatrala da živi negdje drugdje. To se podrazumevalo. Kao što se na Balkanu mnogo toga podrazumeva bez da iko to izgovori glasno. U prvim mjesecima sve je izgledalo podnošljivo.
Radmila je bila tu. Radmila je uvijek bila tu. Ujutru prva u kuhinji. Uveče posljednja da ugasi svetlo. Ona koja zna gdje je svaka stvar. Ona koja ima mišljenje o svemu. Ona koja ne traži da je pitaš, ali ti osjeti ako je nisi pitala. Vesna se trudila. Bog joj je svedok. Trudila se onako kako se trudi balkanska snaja koja je odgajana da bude vredna i prilagodljiva i da ne pravi probleme. Pitala je Radmilu za recepte. Hvalila njeno kuvanje. Zvala je mama od prvog dana. A Radmila je prihvatala sve to sa onom finim osmehom koji nije topao, ali nije ni hladan. Onaj osmeh koji govori. Vidim te. Truč se. Ali to nije dovoljno. Prošla je prva godina. Vesna je zatrudnela. Miodrag je bio srećan. Radmila je bila. Radmila je bila ona vrsta srećna koja je zapravo kontrola u drugom obliku. Počela je da govori o tome kako će da čuva dete. Kako ona zna kako se čuvaju deca. Kako Vesna nema iskustva. Kako je mlada. Kako ona, Radmila, može da pomogne. Vesna je prihvatala pomoć. Jer šta drugo radiš? Jer to je njena kuća. Jer Miodrag nije video problem. Jer na Balkanu ne vidiš problem dok ne udariš u zid. Dete se rodilo. Dečak. Zvali su ga Lazar. I Lazar je od prvog dana bio Radmilin. Nezvanično. Ne papirima. Nego onim nevidljivim, lepljivim nitima koje Radmila ni sama nije svesno tkala, ali koji su bile tu. Svaki put kada bi Lazar plakao, Radmila bi stigla pre Vesni. Svaki put kada je trebalo odlučiti nešto o detetu, Radmila bi imala mišljenje koje je bilo glasnije. Svaki put kada je Miodrag trebalo da bira između žene i majke. Pa, znamo kako to ide. I Vesna je čekala. Čekala je da se stvari slegnu. Da Miodrag vidi. Da Radmila popusti. Da neko nešto kaže naglas. Niko nije ništa rekao naglas. I onda je došla ona noć. Sačekaj. Pre nego što ti ispričam o toj noći. Moram ti reći da postoji jedan detalj iz te noći koji Vesna nije odmah ispričala ni meni. Koji je čuvala u sebi mjesecima. I kada mi ga je ispričala, sedela sam i nisam mogla da verujem. Jer taj detalj, taj jedan mali detalj, govori sve o Radmili. O Miodragu. I o Vesninoj snazi o kojoj ni ona sama nije znala da je ima. Ali do tog detalja dolazimo. Samo ostani sa mnom. Vesna je imala običaj da odlazi kod roditelja jednom mesečno. U Leskovac. Sama, bez Miodraga koji je imao posao. Ponekad bi uzimala Lazara. Ponekad ne, zavisno od toga kako je Radmila to prihvatala u datom trenutku. Jer da čak i odlazak sa detetom ka Vesninom rodnom gradu bio je tema o kojoj se pregovaralo. Te subote Vesna je otišla sama. Lazar je ostao sa Miodragem i Radmilom. Otišla je autobusom. Provela dan s mamom i tatom. Pojela domaću čorbu. Osjetila onaj poseban mir koji osjećaš samo u kući gdje si odrasla. Gdje nisi snaja. Gdje si samo ti. Vraćala se večernjim autobusom. Stigla u Vranje oko ponoći. Uzela taksi do kuće. Kucala je na vrata. Niko nije otvorio. Pozvonila je. Niko. Pozvala je Miodraga na telefon. Telefon je zvonjao. I zvonjao. I zvonjao. I tišina. Stajala je ispred zatvorenih vrata sopstvene kuće. Ponoć. Vranje. Decembar. Onaj decembarski mraz koji prolazi kroz kaput kao da kaput ne postoji. I tada je shvatila. Ne odmah. Mozak odbija da prihvati neke stvari odmah. Ali polako. Kao kada gledaš u sliku i tek postepeno vidiš šta je na njoj. Niko slučajno ne čuje zvono. Niko slučajno ne čuje telefon. Ne sat vremena.
Nekada je jedna odrasla žena na polju u decembru. Ovo nije bila slučajnost. Vesna je stajala na hladnoći i nije plakala. To je važno. Nije plakala. Jer neke uvrede su toliko ozbiljne da ne izazivaju suze. Izazivaju onu hladnu, tihu, tešku srdžbu koja nema suze. Koja nema dramu. Koja samo zna. Pozvala je komšinicu Gordanu. Starija žena. Živela je 2 kuće dalje. Ona vrsta komšinice koja vidi sve i čuti sve jer je Balkan naučio žene da gledaju a ne govore. Gordana joj je otvorila. Dala joj kafu. Ćebence. I tu vrstu tišine koja govori. Znam. Videla sam. Nije moje da kažem. Vesna je provela noć kod Gordane. I tokom te noći. Dok je ležala budna i gledala u plafon strana sobi. Nešto se u njoj pomerilo. Onaj tihi, strpljivi, prilagodljivi deo Vesne koji je godinama bio njen zaštitni oklop. Počeo je da puca. Nebučno. Nedramatično. Kao led u proleće. Tiho. Neprimetno. Ali nepovratno. Ujutru se vratila kući. Miodrag je otvorio vrata. Sa onim izrazom lica koji balkanski muškarci stavljaju kada znaju da su pogrešili ali ne mogu da to priznu jer bi to značilo da priznaju i sve ostalo. Onaj izraz koji izgleda kao iznenađenost ali je zapravo krivica prerušena u iznenađenost. Rekao je da je tvrd spavao. Da nije čuo. Da telefon bio na tihom. Vesna ga je gledala. I znala je da laže. Ne zato što je imala dokaz. Nego zato što postoji vrsta znanja koja ne treba dokaz. Ona vrsta znanja koja dolazi posle godina posmatranja. Posle stotina malih momenata koji se skupljaju u jedno veliko razumevanje. Prošla je pored njega. Ušla u kuću. Pogledala Radmilu koja je sedela u kuhinji i pila jutarnju kafu sa onim mirnim licem koje je imala uvek. Onim licem koje ne govori ništa jer ne mora ništa da govori. I Vesna nije rekla ništa. Nije vikala. Nije plakala. Nije tražila objašnjenje. Uzela je Lazara. Nahranila ga. Odvela ga u vrtić. Vratila se. Otišla na posao. Jer na Balkanu žene idu na posao čak i kada im se sruši deo sveta. Jer nema luksa stajanja. Jer život ne pauzira. Ali nešto se promenilo u Vesni te noći. I to nešto je tiho raslo. I mi ćemo doći do toga. Samo ostani. Sada moram da ti ispričam nešto što Vesna nije odmah razumela. Što je razumela tek mjesecima posle. Kada je počela da sklapa slagalicu. Radmila je imala plan za tu noć. Plan koji je bio jednostavan i okrutan u isto vrijeme. Onako kako mogu biti samo planovi koje prave žene koje imaju puno vremena i malo savesti. Plan koji je izgledao kao slučajnost, ali nije bio slučajnost. Te subote. Dok je Vesna bila u Leskovcu. Radmila je razgovarala sa Miodragim. Nije vikala. Nije pravila scenu. Radmila nikada nije vikala. Radmila je razgovarala tihim glasom dok su sedeli za kuhinskim stolom i pili kafu. I tokom tog razgovora. Kakvim god veštinama raspolagala. Kakvim god rečima. Postigla je to da Miodrag uzme za spavanje oko 10 uveče. Jer je bio umoran. Jer je imao jak dan. Jer mama zna šta je dobro za njega. I zatvorila je vrata. I isključila zvona na svim telefonima u kući. I legla da spava spokojno kao da nikakva Vesna ne postoji napolju na hladnoći. Ovo je onaj detalj koji mi je Vesna ispričala mjesecima posle. Koji je saznala od Gordane. Koja jeste čutala, ali nije mogla večno da čuti. Koja je jednog dana kada Radmile nije bilo u blizini stala pored Vesne i tiho rekla. Znaš, vidjela sam svetlo u kuhinji te noći. Dugo svetlo. I vidjela sam Radmilin siluet na prozoru. Radmila je bila budna. Radmila je čula zvono. Radmila je odlučila da ne otvori. I to je sve. Sad se pitaš.
Dobro, ali zašto? Zašto bi neko to uradio? Zašto bi svekrva ostavila snaju na polju na hladnoći usred decembra? Koja je korist od toga? I tu dolazimo do srži Radmilinog karaktera. Do one vrste psihologije koju Balkan dobro poznaje, ali retko imenuje. Radmila nije tražila korist od te noći u materijalnom smislu. Radmila je tražila poruku. Htjela je da Vesna shvati. Da osjeti. Da se zapamti na koži. Na kostima. Na onom mjestu gdje se pamte stvari koje se ne zaboravljaju. Poruka je bila. Ovo nije tvoja kuća. Možeš živjeti tu, ali ona nije tvoja. Možeš biti udata za mog sina, ali ni on nije tvoj. Sve ovdje prolazi kroz mene. I svako ko zaboravi to. Ko pomisli da može bez mog odobrenja. Ko pomisli da ima pravo. Dobija podsjetnik. To je bio podsjetnik. I da je Vesna bila ona Vesna od prije te noći. Ona strpljiva, prilagodljiva, tiha. Možda bi progutala i ovo. Možda bi našla neko objašnjenje. Možda bi mu dala korist od sumnje. Ali Vesna od posle te noći nije bila ista Vesna. I tu počinje drugi deo ove priče. Hej, pre nego što nastavim. Ako te ova priča pogodila. Ako prepoznaješ nešto od ovoga. Ako znaš za Vesnu u svom životu ili si sama bila Vesna. Pretplati se na ovaj kanal. Pritisni zvono. Jer ovdje svake nedelje pričam ovakve priče. Stvarne. Teške. Balkanske. Bez uljepšavanja. I ostani do kraja ovog videa jer ono što Vesna uradi poslije. To je ono zbog čega vred slušati. Vesna je počela da se menja. Ne dramatično. Ne odjednom. Ne onako kako se menjaju žene u filmovima koje najednom ustanu i uradu nešto epsko. Vesna se menjala tiho. Metodično. Kao i Radmila. Samo u suprotnom smjeru. Prvo je pronašla posao koji je plaćao bolje. Nije tražila Miodragovo odobrenje. Nije pitala Radmilu šta misli. Jednostavno je aplicirala. Dobila poziv. Otišla na razgovor. I jednog večera za stolom samo rekla. Imam novi posao. Počinjem sljedećeg mjeseca. Radmilino lice se nije promenilo. Ali Vesna je naučila da čita lica koja se ne menjaju. Vidjela je. Vidjela je ono sitno trzanje oko očiju. Miodrag je rekao. Pa, dobro. Drugi korak. Vesna je otvorila sopstveni račun u banci. Ne zajednički sa Miodragom. Sopstveni. I počela je da odvaja deo plati. Svaki mjesec. Tiho. Bez najave. Bez objašnjenja. To ne znači da je planirala odlazak. Još uvijek nije planirala odlazak. To znači da je počela da gradi ono što svaka balkanska žena treba da ima, a mnoge nemaju. Sopstveni osnov. Sopstveno tlo pod nogama. Ono mjesto odakle možeš da staneš i kažeš. Mogu i bez vas. Treći korak. Vesna je počela da razgovara sa Lazarom drukčije. Počela je da mu govori. Sinko, mama mora nekad da bude i negdje drugdje. I to je normalno. I to ne znači da te ne volim. To znači da mama ima i sopstveni život. Onako kako balkanske majke retko govore svojoj djeci jer su same odrasle slušajući da je žrtvovanje dokaz ljubavi. Vesna je svesno odlučila da Lazaru da drukčiji model. Radmila je to primetila. Naravno. Radmila je primećivala sve. I počela je sitna, sporo eskalacija. Onako kako eskalira kada neko shvati da gubi kontrolu koju je imao. Kritike za kuvanje. Komentari na Vesnino oblačenje. Upoređivanje sa nekim drugom ženom neke njihove rodbine koja je. Pa, drukčija. I Vesna je. Slušala. Ali više nije gutala. Jednog dana za ručkom. Radmila je rekla nešto o tome kako Vesna ne kuva čorbu kako treba. Isti komentar koji je izgovorila bar 30 puta tokom godina. Isti ton.
Isti osmeh. I Vesna je stavila kašiku. Polako. Bez drame. Pogledala Radmilu i rekla. Radmila, imaš pravo. Čorba nije moja jača strana. Ali od danas ne kuvam čorbu. Kuvaš je ti ili idemo u prodavnicu pogotovu. Tišina za stolom. Miodrag je gledao u tanjir. Radmila je gledala u Vesnu. I po prvi put u svim tim godinama. Radmilin osmeh se ukočio. Jer naišla je na nešto što nije očekivala. Nije naišla na buku. Nije naišla na suze. Naišla je na mir. Na onaj posebni mir žene koja više nema šta da izgubi. A to je jedina stvar koje Radmila nije imala odgovor. Jer sve njene tehnike, sve njene metode, sve te tihe, strpljive manipulacije, funkcionisale su na ženama koje su se bojale, koje su čuvale mir, koje su htjele da budu prihvaćene. Vesna više nije htjela da bude prihvaćena. Vesna je htjela da bude slobodna. I to je ogromna razlika. Mjeseci su prolazili. Miodrag je bio između. Onaj klasični balkanski muškarac koji voli i majku i ženu i ne želi da bira i čeka da neko drugi reši problem koji on ne može ili ne želi da reši. Koji je vaspitan da majka ima posljednju reč, a žena da se prilagodi. Ali koji voli Vesnu. Na onaj tihi, neizgovoreni način na koji balkanski muškarci voli. Koji ne znaju da kažu volim te, ali umru malo iznutra kada vide da se žena udaljava. I video je da se Vesna udaljava. Ne fizički. Ne dramatično. Nego onako. Onako kako nekoga koji te poznaje možeš da vidiš da odlazi čak i kada još uvijek sedi pored tebe za stolom. Jedne večeri seo je pored nje. Posle Lazarove večere. Posle Radmiline odlaske u spavaću sobu. I rekao joj. Vesna, šta se dešava s nama? I Vesna ga je gledala dugo. I rekla mu. Miodrag, ništa se ne dešava. Samo više ne pretvaram da je sve u redu kada nije. I to je bila najiskrenija rečenica koju mu je rekla u godinama. Miodrag nije znao šta da kaže na to jer muškarci koji su odrasli uz žene poput Radmile. Koji su naučili da se problemi ne imenuju. Koji su naučili da se život živi površinom. Ti muškarci ne znaju šta da urade sa iskrenošću. Ona im je kao sunce u oči. Prejaka. Nelagodna. Ali neophodna. I on je sedeo i čutao. A Vesna mu je pričala. Tiho, bez suza, bez drame. Pričala mu je o noći u decembru. O Gordaninom ćebencu. O hladnoći ispred sopstvenih vrata. O Radmilinom siluetu na prozoru. I Miodrag je slušao. I po prvi put u svim tim godinama. Nije rekao ni majka je takva, ni nisi je razumela, ni treba da se prilagodiš. Sedeo je i slušao. I lice mu se menjalo. Onako kako se menja lice čoveka koji vidi nešto što je oduvek bilo tu, ali je odbijao da gleda. I onda je rekao. Zašto mi nisi rekla tada? I Vesna mu je rekla. Jer ti ne bi verovao tada. Veruj mi sada. To je bio preokret. Ne filmski. Ne magični. Ne kao što se u filmovima dešava. Nego onaj pravi, prljavi, teški balkanski preokret koji traje mjesecima i godinama i koji ima usputne korake i vraćanja unazad i momente kada misliš da ništa neće biti bolje. Miodrag je otišao kod majke. Razgovarao je sa njom. Ne znamo šta je rečeno u toj sobi. Vesna nije bila tu. I to je možda prvi put da Miodrag nešto reši bez Vesne kao publi. Ali Radmila je posle tog razgovora bila drukčija. Ne transformisana. Ne pokajnička u onom teatralnom smislu. Nego tiša. Sa manje komentara. Sa manjim osmehom koji ne greje. Sa onim posebnim izrazom žene koja je izgubila bitku, ali neće da prizna poraz. I jednog dana. Mjesec i po posle razgovora između Miodraga i Radmile. Radmila je ušla u kuhinju gdje je Vesna pravila kafu. I stajala je tu malo. I Vesna je čekala. I Radmila je rekla.
Bila sam surova prema tebi. Nije trebalo. 5 reči. 5 malih, suvopotnih, balkanskih riječi koje su izgovorene glasom koji se ne trese i koji ne traži oprost nego samo konstatuje. Vesna nije skočila od radosti. Nije plakala. Nije rekla sve je okej jer nije sve okej. Klimnula je. I rekla. Čujem te, Radmila. I to je bilo to. Nije bilo zagrljaja. Nije bilo suza. Nije bilo one filmske scene. Bilo je početka nečeg trpljivijeg. Nečeg što nije prijateljstvo i nikada neće biti prijateljstvo. Nečeg što je možda dostojanstven suživot dve žene koje su različite i koje su se povredile i koje imaju jedno zajedničko. Jednog dečaka po imenu Lazar koji ima tamne oči i jako podbradak kao mama. I koji jednog dana treba da naraste u čovjeka koji zna da žene u njegovom životu imaju pravo na dostojanstvo. Ali Vesna mi je rekla nešto posle svega. Rekla mi je. Znaš šta je najčudnije? Nikad nije bilo u pitanju da li me Radmila voli ili ne voli. Ni dan danas ne znam odgovor na to pitanje. Verovatno ni ona ne zna. Bilo je u pitanju moć. Ko ima kontrolu? Ko odlučuje? Ko je gospodar prostora? I ja sam joj dala tu kontrolu. Ne jednom velikom gestom. Nego 1000 malih ustupanja. 1000 puta kada sam čutala kada sam trebala da govorim. 1000 puta kada sam smatrala da moj mir vredi manje od njenog mira. A onda sam jedne noći u decembru stajala napolju na hladnoći. I shvatila da nema dovoljno ustupanja. Da ustupanje ne kupuje mir. Da ustupanje samo poziva više zahtjeva. I tada sam odlučila da prestanem da ustupam. Ne da se borim. Nego da prestanem da se povlačim. To je razlika. Ogromna razlika. I tu je ona Vesna koja je otišla kod Gordane i ležala na strani krevetu i gledala u plafon i nešto se u njoj pomerilo. Ta Vesna je počela da živi. Jer postoji nešto što svaka balkanska žena mora jednom da shvati. Nešto što joj niko nije rekao na svadbenom venčanju. Niko nije rekao uz tortu i kolo i veselu muziku. Svekrva nije problem koji treba rešiti. Svekrva je ogledalo u kome vidiš samo sebe. Vidiš koliko veruješ da zaslužuješ. Vidiš koliko si sigurna u sopstvena prava. Vidiš gde su tvoje granice i da li ih imaš. Radmila nije bila problem. Problem je bio Vesnino uverenje da mora da zasluži pravo da živi u sopstvenom domu. I kada je to uverenje promenila. Kada je shvatila da to pravo ne mora da se zaslužuje. Da ono postoji već. Da je tu. Da su to njena vrata i njeno zvono i njena kuhinja i njena kafa. Tada se Radmila promenila. Ili nije promenila. Tada više nije bilo važno da li se Radmila menja ili ne. Ima jedna stvar na Balkanu koja se zove kuća. I u toj reči ima toliko toga. Ima zaštite. Ima zajednice. Ima tople čorbe i dece koja trče i starih koji sede na terasi. Ima svega onoga što je lijepo u zajedničkom životu. Ali ima i zatvora u toj reči. Ima onih nevidljivih zidova koji se grade od čutanja i ustupanja i straha od osude. Ima onih zatvorenih vrata u decembru. Ima onih noći kada stiš napolju i nisi siguran da li si stranac ili domaćin u sopstvenom životu. I balkanska žena nauči da preživi u oba ta oblika kuće. Ali to nije dovoljno. Preživljavanje nije cilj. Nikada nije trebalo da bude cilj. Cilj je da živiš. Potpuno. Sa svim pravima. Sa svim dostojanstvima. Sa svim kaftama koje piješ u sopstvenoj kuhinji bez osjećaja da moraš nekome da se zahvališ za tu privilegiju. Vesna je to naučila hladne decembarske noći. I platila je skupo. Ali naučila je. Ostani do kraja jer imam još nešto da ti kažem. Nešto što Vesna nije rekla na početku kada smo počele da razgovaramo. Nešto što je rekla na kraju, gotovo tiho, gotovo za sebe. Rekla je. Ponekad mislim da mi je Radmila uradila uslugu. Ne sa namjerom. Ne iz ljubavi.
nego onako kako sudbina ponekad koristi pogrešne ljude za prave lekcije. Da me nije ostavila napolju te noći. Da nije bilo onog decembarskog mraza i Gordaninog ćebenca i onog plafona u stranoj sobi. Možda bih nastavila još godinama. Možda bih i dalje bila ona Vesna koja ustupa i ćuti i čeka da neko drugi promeni situaciju. Radmilina okrutnost bila je ona vrsta okrutnosti koja te probudi. I probudio me je. I za to na neki perverzan, balkanski, komplikovan način. Za to ne mogu da joj zamjeram. Sela sam na terasi sopstvene kuće sljedećeg leta. Sa kafom. Lazar se igrao u dvorištu. Miodrag je bio unutra. Radmila je sedela u hladu. I bila sam tamo. Cela. Svoja. Nije bila sreća iz filmova. Ali bila je moja. I to je jedina vrsta sreće koja vredi. Ako si ostala do ovdje. Ako si prošla ceo ovaj put sa Vesnom. Onda znaš da ova priča nije bila o svekrvi. Bila je o tebi. O svakoj ženi koja se prepala u onom stajanju ispred zatvorenih vrata. O svakoj ženi koja je ustupala i čutala i čekala da joj neko da dozvolu da bude svoja. Nema te dozvole koja dolazi s polja. Nikada nije ni postojala. Ona je uvijek bila unutra. Čekala je samo da bude uzeta. Pretplati se ovdje. Klikni na zvono. Jer ovakve priče. Prave, teške, balkanske. Pričam ih svake nedelje. I svaka ima u sebi tačno onaj momenat. Onaj kada žena shvati. Onaj kada nešto preskoči. Onaj koji ti možda treba baš danas. Ostani u krugu žena koje znaju. Ostani ovdje. I sljedeći put kada ti neko zatvori vrata. Zapamti Vesnu. Zapamti da postoji Gordana sa ćebencem. I zapamti da jutro uvijek dolazi. Čak i posle najduže noći. Čak i na Balkanu.